Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kabansara Eye Care Center henin kasngi kakhatway tere Urisau kalaplit maya kaway kasnatrey kam hapo kathan nong po kumshi banta van ay ka jing shakri shiki pad ba nong shang shnong kathembri bhai ya kani kasnatrey kam mathamai jong Kabansara Eye Care Center lawan van pli pad ba do ba Michael Kharhunai secretary kasnong nong po proper kumban shi pantep khandiat ya kani ka jaka ajing sumar khman kablatep kum ka Vision Center Lapli harangkat ka jingatroy lang jang ka Society for Promotion of Eye Care and Sight, harangkat ka Operation Eyesight Universal bat Bansara Eye Care Center. Hakani ka snila sa khiru daga jingdar rangkat jang urang badong ka upgate nong po proper uba RB shooting ba aran Basayomed Chief Executive Officer bat kinong tray jang ka Bansara Eye Care Center lembat kiwe. Ini nak beliau ka tawas na ni ay katipid ko program ba kali ka senta kanira papunta jongi kipada kham-tam jong kali ka khan jongi ba ni scam ko ba kali ka jingdan bitun pi om tang ba kanira mulai kan continuous kipada ko marjan jong kali ka sinong jongi ani ako nang ko ngadan lupa atli gini di hygienic center ni ka balai ni so kuman pati ka Aku kata pengayu asal ni kawai kalau nakapata sa semua tempat nakapata. Nama pelatih dia yang itu nanti dilabun, dalam senang tanpa akibat orang semua dilabun. Dari zaman demi new itu dalam senang ini kamu boleh seselang dari sesuatu. Kalau perlu ini sekali.